Dobrodošli na U sebi. Nastavljamo serijal o partnerskim odnosima i danas pričamo o tome zašto nam stabilna veza ponekad deluje pa dosadno. Da li ste ikada bili u vezi u kojoj je sve, barem na papiru, savršeno? Nema velikih svađa, nema drame, partner vas voli, poštuje i tu je za vas. A vi ipak osjećate dosadu. Mnogi ljudi tada pomisle, ako mi je dosadno, znači da veza nije prava. Ali istina je da osjećaj dosade u dobrim vezama često ima vrlo malo veze sa partnerom, a mnogo više sa nama. Zašto nam mir deluje prazno, a drama toliko privlačno? Na površini izgleda paradoksalno, ali iza osjećaja dosade u dobrim vezama kriju se dubinski psihološki mehanizmi. Ako smo odrasli u haotičnom okruženju, u kući u kojoj je bilo svađa, tenzija i emotivne nestabilnosti, drama nam je normalna. Mozak je naučio da povezuje ljubav sa napetošću i konfliktom. Kada toga nema, osjećamo prazninu i mir nam ne deluje prirodno. Čak može i da nas uznemiri jer podsjeća na zatišje pred buru. I tako nesvesno tražimo dramu da bismo osjetili da je veza živa. Drugi razlog je hemija u našem mozgu. Drama donosi intenzivne emocije, adrenalin, uzbuđenje, osjećaj da se nešto dešava. Mir može delovati monotono jer nema tih naglih skokova i onda pogrešno zaključujemo da nam fali strasti. Treći razlog je nesvesna samosabotaža. Ako duboko u sebi verujemo da ne zaslužujemo mir, ljubav i sigurnost, možemo sami sebi podmetati prepreke. Pravimo konflikte ni iz čega, povlačimo se, izazivamo partnera samo da bismo održali poznati obrazac. Na taj način sami sečemo granu na kojoj sedimo. Problem je što nas ova dinamika vodi u začarani krug. Mir nam postane dosadan, drama nam deluje uzbudljivo i tako stalno jurimo intenzitet umesto bliskosti. A time udaljavamo sebe od onoga što zapravo želimo, sigurne, zdrave veze i prave povezanosti. Kako to prevazići? Pa prvo, prepoznajte obrasce. Zapitajte se, da li nesvesno izjednačavam ljubav sa napetošću i jakim emocijama? Drugo, vežbajte da tolerišete mir i ono što deluje kao dosada. Podsjećajte se da ova osjećanja ne znače prazninu, već prostor u kojem bliskost može da raste. Unesite zdravu dinamiku, to ne znači svađe i dramu, već zajedničke projekte, nova iskustva i istraživanje nečega što oboje volite. I na kraju radite na sebi. Terapija, introspekcija i samoprihvatanje pomažu da prestanete da sabotirate ono što je zaista dobro za vas. Dosada nije nužno znak da veza ne valja. To je poziv da preispitamo svoje obrasce i naučimo da prepoznamo mir kao prostor za zajednički rast. U sljedećem videu nastavljamo da istražujemo dinamike koje se stvaraju u ljubavi i pričamo o igrama moći koje igramo u vezi.